پشتی کو داعشê dest bi serqeza şingal dagirtî çendîn kûç û kurên êzdiyan ketine di destê Daişê de û taniha jî hejmareka zûr di destê wan dan ew natîne rizgar kirin. Kesûkarên wan jî bi tenê daxwaziya wan rizgarkirina wan kes e yên ku taniha mayne di destê Daişê de. Yek ji wan kesên ku serpereştiya grûpekê rizgarbûyan diketin dibêjîtin. Arîşeya me ew e. Ev kesên di destê wan de berdewam cihên wan têne guhertin. مسألة داعش تنظيمك إرهابية يعني مسألة تنظيمك إرهابية أو قالك إجراءاتي أو جيد بن تعديل شو لما تكن وكي تحويل يعني منطقة ساحلي علي تشبي موصلية طابرين تحويل كشات من الجهة دي يعني من نشن راوستن صار يك جهي أم بيجينا وكشي من الويدر يعني هر تحويل كوانها پێنجی و شش کەسش کەس و کارێت بکەنە دەستێواندا هەتا vêgavê sî û dû mayîne daxwazama eş hikûmeta û cîhata hemû cîhataya harîkariya me bikin çend û hetan wa me nediye yekî harîkariya me kiriye bîtir ji hikûmeta Kurdistan hem daxwaziyet kin ji hikûmetê dî jî ji hikûmeta merkezî jî ji hemû cîhata harîkariya me bikin belkî van keçûçina van belengaza em ji destê van kafiran xelas bikin. Ew ne destêwan Berpirsê nivîsîngeha rizgarbûyên êzdî jî li Duhok dibêjîtin taniha weke pêdivî xizmeta wan kesan nehatiye kirin yên ku di destê Daişê de rizgar bûn. دو لجنه لجنه طبيه درونيه ايكا جستيه روانه ويدركن بشكلين تايبت براتنا انجام دان هر كارك ديشك بي تي في بتوان هاكر طاقه وان لجنه زي تربت اما كون في سنجه دي خلكين خدان داكو قارين شهر سريا بي تي في برابكين هر حوجه كوان هر بي تي في كوان هبت ام جهينا شي حكومه هرما كردستان هبت شي رخراوت جفاك سيفيل من رخراوت يو ان ابن ام جهينا وانو او يا بي تي هر چنده وكو بي تي في كار برانه هات يكن Li qeza Şingalê pitir ji 6400 kesên êzdî ketine di destê Daişê de û pitir ji 1000 kesan jî bûne qurbanî hatine kuştin. Nêzî 3500 kesan jî mayne di destê Daişê de û taniha nehatîne rizgar kirin. Di hember de jî pitir ji 2900 kesan hatîne rizgar kirin. Lê weke kesên rizgarbûyî dibêjin taniha jî karên pêdivî ji bûyî wanan nehatîne kirin. Abdusamat Rêkanî, NRT, Duhok.